Pa ovo je nevjerovatno. Ja ovo ne mogu vjerovati. Jeste li znali da prema Zavodu za statistiku još uvijek ima 1% nepismenih ljudi u našoj državi? Danas u ovom modernom razdoblju, pa tko su ti ljudi? Ovo je stvarno sramota. Čovjek je pomislio da bar danas svatko ima pristup obrazovanju. Ali očito ima iznimaka. Pa gdje ti ljudi žive? Kao ono, to su moje zemljaci. Ja sam isto nepismen. Jeste završili s pauzom? Još sam pitao za posao. Da, evo. Samo recite ozbiljno, vi stvarno ne znate ni čitati ni pisati. Ne, nije mi to nikad ne trebalo. Da, počekajte malo. Pa jeste učili slova u školi? Pa jesmo, ja sam još taj mjesec markirao nastavu, a kad se vratio, oni su već pisali. A svejedno sam završio 4 razreda osnovne. Pa kako ste onda tako daleko dogurali? Ma plaćao sam drugim učenicima bombonima da pišu zadaće za mene, a kad je trebalo učiti na glas pjesmice u razredu iz udžbenika, ja sam izmišljao bez veze riječi. Muljao sam nešto o planetama, oblacima, a profesor prvih par godina mislio da se šalim. U redu. Ja sam inače Violeta. Da vidimo, imamo li vas na evidenciji na burzi? Kako je vaše ime? Prostite. Tvrtko Kontromančić. Kotromančučić, recite, to se piše s jednim mekanim č ili... Nemam pojma, nisam nikad otkrio. Ah, da, tu ste. Našli smo vas u našim arhivima. Recite, što ste uopće prije radili? Ma, prije sam kosio travu u Maksimiru, tad je još kosilica imala samo 2 gumba, on i off. A onda su doveli novu koja imala 5, on, off, brzina, prva, druga i tak da više nisam mogao pročitati koja je koja. Imate tu vašu domovnicu? Da, evo. To vam nije domovnica. To vam je obavijest o deratizaciji, nažalost. Ajmo. I na obavijesti piše da će vas tužiti ako se konačno ne očitate njihovim obavijestima. A nek mi se skinu s grbače, što ja znam šta oni pišu. Stalno nešto pišu. Što mi ne kažu lice što hoće. Što ja znam kad će doći taj deratizator. Kod mene nema štakora uopće. I još sudom prijete. Treba će mi onda i sudski tumač i slovnik tumač. Dobro, gospodine Tvrtko. Mislim da možda čak imam jedan posao koji bi vama odgovarao. Neki mali, lagani posliš domara u jednoj ustanovi. Morate se samo javiti gospodinu Romihu. Adresa vam je Svitešićeva 22. Nek je to takva gužva u HZZ-u? Danas sam je to tako. Kao da je cijeli svijet nezaposlen. Dejan, prostite, ovo možda Cvitašićeva 22? Ne, to je jedan. Prostite, pardon, ovo je Cvitašićeva 22 možda? 3. Evo, prostite, ovo možda Cvitašićeva 22? 5. Okej. Prostite, ovo možda Cvitašićeva? Dobro, ovo možda Cvitašićeva 22? Je, kaj, trebaš nekaj? Ostračno. Kaj, ti si Kotromančić. Je, baš sam javil iz HZZ-a. Kaj boš delal pri meni? Ja sam Romih.
Odi, idemo unutra, bumo potpisali ugovor. Evo, Tvrtko, sjedite se. Sjedite se tu. Da pređemo na stvar. Pošto ste nepismeni, delali biste samo određeni posao. Vrijedi probat, ne? Budete mi se sam tu potpisali lijepo, pa možemo početi. Tu se potpišeš. Tu. A, evo. A, da. Ovaj ugovor ima onaj znak koji liči na štap. To vam je broj 1, ne? To znači da budete odmah počeli delat i dela se od 9 ujutro. Budete prozore prali. A. Čuj, uzmi ove prozore prava. To si zemi, pazi da si ruke ne spečeš, što ti oče kristi kemikalija nutra. Evo, tu kreneš i do kraja, imaš cijeli dan kaj delati. Ajde. Ovdje 3.14. Uviš, ja. Ima Velebitskog, bude ti to čovječ. To mi je najbolje. Velebitska je super, da? I crno, pravo to je Velebitska. Jesam, i crno i svjetlo prije. A svjetlo mi više paše. Bitke. Sad se popne svjetlo i crno. Uj, daj smo ti to. Daj si to, Deo. A, da. Aha, Romih, da. Da, razumijem. Da, gospodine. Dobro, nasredit ćemo tu se tu. I tako ste, znači, gospodine Kotromanović, izgubili posao. A da, kaj se može. Nego imate još kakav posao za mene? Pa iskreno, ne baš. Nego znate što, kada se već jednom Romih primio, onda bi mogao i ostati na tom, jer stvarno ne znam tko bi drugi osim njega zaposlio nepismenog. Razgovarat ću ja s njim i nagovoriti ga da vam da još jednu šansu.